Kajinglay on top ye ime Helena Carlingdo. Image of Reverend Father Benedict Carlingdo. Along with the Sni Kishipo to the Nopra Araja Posa. Maslang Yijingla Niam Apo Ying Marapo Palau to come Ying the Reverend Father Divasia. Parharin Kajingkran Snolan. Mayoban Roy Gamet Apo Ying Mani Balanginong Ti Tauya Magabanta Namas. Agabay Reverend Father Janus Kawania. Father Janus Wanyang Nilalong Kongsan Lingkar Kajing Senan Lang Reverend Father Benedict Carlingdo the Reverend Father Teles for Nonglang Ibala Ayik Homily Father Divasia Father Michael Sun Father John Kashindi Father Raphael Tang Father Jeffrey Kagono Badi Father Roy Parish Priest John Kaumwalang Parish Your brother, your sister Kiruniam Pak ilunget ki perlok perjo najan mana jengai ki bahai ngasam ki belawan sneulan bat wai na kabenta kaman sim jo mei Helena Carlingdo ki dwai kerpang na kabenta Father Benedict Carlingdo ibadah na Benedict Chito kapala ban ye hagini kunai kolata to turai Yesus Kristus pun ko ye bat ajing suk peneng na kabenta mei bahas iman kian hindai kita jom tak im kayap kadang skill blue kita kamut akamon blue nama kata habang perkat pangkat jilap lesing perkat pengilayap duan jadi kadiyap dalam kumta maujam na kabenta kadang im kebansawan kadang lontang ke benta ke jam ke banakong raya kata ke bang jukut ke bau belai itu terlihat himla bentut kalau kamu doa rai nikit batnyaj ba kamsin jauh belu kami abdu kumbayap jadi nikit lelai yogi lagi merat ibam ton histori ya tadi yogi rai uya im Nadu kita mendai, habaki penjaga kenyam perkom maka nyam pasti ingat bukan mesin ka ini. Ikunta ki Depi kenyam perkom pumakiong bandrakhe ka mesin tiba laklat no ha ka to ka puru ka siang. Ibaro ki beru ka setelah percaya. Ingat bakal mesin itu kam di abdu. Nama kakai firman ba, ai ba ubala sandur ban in iwe sana dapat kai. Kantam nak bentar ini men ibala. Kelatna anani, haka jinong beli jinong nak. Isang snow ba, ia labdu banyu ilan banyu snow ia kasur nungka. Andrai hak mat ubelai. Tôi kenal ba, mai inang ruang, inang kepadlan na kebentar dulu. Bangiru ina pol suklam hakataka ri ba mai ijon. Ai ba ublay ubadon ka mon kabor ban punyat banna iki daro. Punyat na ini sisanya batunat kumba ipoloso postor uang haka di nimla nindai su mangisi ba in rai dai ukris uba in ini sisanya haka mon di ublay no bu no tau no penlat nang ba di indungi kanam la ban yat sakma kumba kal ka ba ya disladin harin kanya berapa haka mon ke jong ublay subun Kapan kan mau ia gajing long beri bertelur jengi, but ia gajing lengkor jaga jingim jengi hakene kesela pertai. Dari nabenda kibanget hagajingnya jume, gajing yap kam dei gajing kut, but kamla ban punduno, ia gajing ayai kabamela saindur hagajing jengi. Ia benta hagajinget jengi senran jengu kun jume, pada hagajing kemen, jingkermen jengki kun jume ru.
to ai ba ka jing shai jung ka jing mi pat jung Chris kan tan shine hangi hagane ka por jung ka jing sunsi kat bangi dan ya duai na bantai Helena Karlindo ban na banta jung kito ki bai tau Chris sutrai jingi sutrai to ai jing jatai pom chukut in jatai ka jing sak Ya pabat mi kajin payon gomba ube kayin shomye joli kaja kasong ublay bagre ublay unsa bagli yang mencahini hagen keduan jong fry ban terba yang dengan mensim jong mi jong Father Benedict show fry kendrat shabneng kumba ka Monica bekot kong yu Augustine pila ban tep yang hagen ogen becaka pila ban bu yang met jonga endelak tatno Ray can now Barabor Babin Dwai Yagaman Sim Jonga How Try Hagaduan Hagadegadega Jingaingu Bakrautam How Play Baban Dwai Nagabantag Nagaman Sim Jong Ine Kmi Jongi Father Kmi Jong Gabalam Hagadegashnam Gatau Lay Shubone Yapi Father Roy Nagabanta Kajingalat Jompi Yangi Hangni ban penbentai kene ke Eucharist ringkas ki father ki sister ban baro ki pajung play jongi IT au try yeladi kamta mi ke bensim jongi Andes Abang Jesu lapai ulas Shem bay Lazarus lalatap la sausi Kebetania kadon kumba armer na Jerusalem Bad bun kiju kilawan ya kendu ya kamartha bad kamaria ban pentingan ya ki nama kacngiap jong henmen jongki haba kamartha glio snow bau jisu kulawan klami ban le shayu kamaria kalasa hapoye kamartha kalau ong hau jisu lada miladal hangi ko kendra henmen jonga om dalaya henrai ngatep bawat menta ublewan ay hami kat kabamipan na uhan man jong phi unmipat ujusu laong haka ngatep kala jubab baun samipat haka singi khadu ujusu laong haka ngalong kajumipat berkajeng jar bangai hangaun wala daw layap ruta ba bangai hanga unom yap lanu pinget ya kadi kala ong hau Hoy kutray nganget bamilong ukres ukun ublay ubaday banwan siya kapratay ka gospel jong try nasuban tanpaw ka Jesu yay Father Roy Paris Priest jonghi iba laday maida si siyaban senang bang kraw yang iha kadikmat hak badai bar kadi kamas pakarpang nakapenta kajenjatay dumjukot kumsim jong i May Helena Karlindo i kimi jong Father Benedict baya syong salang ha maulai ai kublay Father Janes wanyang balong sekarang ba jong kadi kamas bukut nakapenta kumsim jong i May Helena napero Karlindo kiba idan hadir ada jadi iwe piwe teng jongki tamba panang banong tu ya kapor nikong nang sabe nakalyang jongi kum kaparish molai hakabai Father Benedict isyong isalang ya trerang ya im ya salang ya bamjalang apapa ka salam ya fi Father akajung tu no akajung fi dalai jong imei ifiru kinmen ki para jung Father tamlong kabasuk ban pudian yakum kini kijunja ki bawanja ha kajun jonga jonghi hendrai kum ki preu hi nimla bale ai kum ngilau sau kum tang ya IT hobre takra ya kabalaja bar khamtam ini adwai ya side hobre takra
na kabanta kamsim ko koridor jong ime jong hi ba ubleun ai kabai dong na kabanta kajing Kristan kabang likumang leo snow kabab sida kabab palay kabab hok kabab riublay ai kablay ru ya phi ki babu katekes ki badan hande hamtam jong kan kaparish ya phi ki sister ya phi ki brother ya phi ki parungai ki balewan lang ki lok ki jor ki bahaya ngasem ki badan kajade ki bacan hamtam bat ime Helena berkaya kasam cumi kum kajung solam ha kadi khidmat nyalanya duai la kabenta kajung ja thai dom juga kam sim jong hi jong ime jong hi ko Father Benedict kum jur jong hi kimen ki para cumi kum ka parish panganai duai oblei tai kadra khamtam un pentingan yuhi kum hakani kajung ja ka basmusi adi bi barahat kibadolang ade ya kecing ong kebangalas kap hamene shopang ime Helena ime jong Father Benedict namar kumenya tu epi findet life post namen shwa iwan ban jinga sengalap shamolan bat ni hiar hang ni hi ngam tek hang ni cakal life post namen shwa bat ngam kan mau la dei head Crispin head Joe yang ya kan do if nei jong Father Benedict I play prathamai kata anak pora sudah kentang do makan mau ready pray pen kom hi tapi pekeleng em sulai hari katang tapara taklam das pung sakte tapara taklam das pung sakte ngam klep ya katu tang mangam kan mau hakan ukur kom tang ba kata kani da shisha kapin I ka jeng sidar ka jeng palai ka jung ka jeng sidar ka jeng palai ka jung Komunios kau, padai kali kain, bah kajung lino kajung iru ngakali menendu, bah kalau kong tahi, sulek, lem nak pendek ya dulu. Kalau dek kapur, habau beli wan kaji, lah sulek lelek nak benta kata, habau beli lamang nak benta cumi. Kali kalau berkesa nak benta junap cumi. Kermen scam. Bama pibat mangar kum juhi hisin kasi ngelong hangin kurkam endang oblei luan kan ngelong kipa koloi namar belei ba oblei upayangi syakaning selapate tang si porar porban kamaya kahok bat ngangis kem ba imei tiba la imha kum bama pi bikamya bendu padai nak kadau baka jinglek lu kalong kabasuk jai kan da pendik yelu hagan shisha kunya tu hakapur ba ni yo jingtir ba Indonesia Father Joes bawan benen Father Roy balawan benen yang jubana Father Benedict jualan ba shitam email balong kumno email ngapa dengar oleh sen marba Father mentai shitam lagi rese ngaso wakan pen ya kita baru kan rei kalau kajing shisha kumangatek ba misalnya pendek yang nuru, nama apa kata kajian kajung I baru belai kalau kabahado kata-kata, belai terkena kempet, lada kini kiri temen jungi, dibalik belai halo kata-kata, dibalik sanya belai kata-kata, nak kata-kata, bah imsuk imsain belai pai suk pai sain ru, nak kini keselapet hei, dan berkata dunia sanya hau belai terkena, IT ho, yaladi kumjuru ya kini kemesin kebekodor, baulai lashim no harade. Kajungkulan kajungutrai Jesu kabaula ang ha kamartha haba maka kaliatu ya ke kapajeng syam jongka hayeng sem haba unmen jongki jong kamartha berkabarya unsun laklano kamartha kalong ladam ladan hangi bukandran unmen jonga unonoya barbau Jesu ang unmen jong biumia unem hon ha kat akhir kasni natau Jesu ang ngalong kanyupat berkajeng pingat ya kani hot Angin, bamelong ukres ukuan ulai, ubalai banwan siya kapratay. Lawan siya kani kapratay, ban pen imni kumba ka gospel babanta menemes tapang, kadai ka man ka jung ulai, ban wat yangi ban pen imni.
pada sisa ime ila pedang yang jusu kumanong pen bat menta lai lamna yang sha kacaka kapamula pen khe nak benta junga bajonghi bat nak benta jongi rukum juhi teklam na pen slam nak benta junga bajonghi berang aska pen kot dak ni kinten na ka kaspel jung yanesi wat train nak benta kajing bam ka basat handai to train nak benta kajing bam ka banne shadu kajing embon cukut ya kani kajing bam ukhuan bre un ai hafi nama ulai ulai shan ya kasyap jeng menjur hau ukasi jeng yu ang iwan syakni keprathei da kata kajing king sopet na rum sopet peneng re nak benta jeng pede iwan syakni keprathei da ubau ulai upha ban kamaya ka hakasat na tabre phai yang pede da ulai balasius pa yang abefi to kajing sius pa kala ublay ula sius pa yang ini dah kajung yap kajung halor ke yang benar pada kali pat kajung kan ulong da sisha ha kajung jong imei helena krendo ibelang nget ibs kemtriang la shanya hi beradi lut haubrei ta kena ya badi tu brei ta kena berkata unkul kedo khamtam ya kayeng kasam jong Father Benedict ya kinmen ki para ya fikir kurki kha ya fikir lok jor kawai ngasoban ang sabang bul songno kani kring ya dan banduai nak benta ki kemesim puluh hando kani kalong tang benta Father lesi nang kenau kemas bukun nak kapos korban kasi mangin lesi teng teng sa kenau andai ma phi kam tam ki phul kumia somani kanong mutsyu ngata sa kiseu patang baling kong patang baar dan apa phi duai tang mar sisen ru ko try to ai mail and image of kajing cha thai bon chukot man kasni sisen la kanos pa sin shu ya duai ya to kajing duai patlen pe ulai uskap ya kajing duai chuhi amar phi duai de nak benta chungno re nak benta email jong nak benta email jong but mangir kum juhi ini duai tin kata to ai ba kani kanya kedolang jong iha kini kejenbie habang nitrua kini kemas bukuan nak benta kabensim jong imei helina khando jong ngai petang padi sakedak me padi kam babah dak me padi kami snai nak benta kajunja tai pun jugut kabensim jong imei helina khando utrai ba iya kajunja tai bom jugut inja tai ha kajungsu token mau lemru ki hen men ki para shinrang bakan thai kan tam medu udang klan ane ke tayo baladia ki balayo thia da ka jikar men ne ka jimi pan bade baro ki bala klan no ka ji sne jumi to fdia me ki shaga ji shan ka ma jumi Roh ikat pa demi nang baringkat pergamaria Yesus di buku ini kini jang ublay. Ujasa buku di kurem jangka dia pasal buku berbaro kedu buku di lapan snow bahai me patang lapatan. Ini belum kebabit pendiak bentalam harga jingem bom cukup. Abang dia Robert pendon buram yabi dau kun jang me uji Yesus Kristus. Da'u lembadu badha'u kan long habe uglei pa bedan bor hage jinga long kawai jung men sim bakun ba ro ga buram ba ke jinga ro junam la junam amen ngi IT ho try yag de men sim jong I mei helena ho try kan dra de jing e jong un sai khot ben khot wong tu ba ngej ba wan changa un nom du no ya laga jingem namar ba manga ngai ti laga jingem ai ba mangi gi banget ngin shania ho try ba ka jing ha ka em ha ga yap ni don ha gi ti jung blay kupa jungi ma blay ka long ba ko ni ka thanks jung me and man gi ma jung me ka long ka mon jung me ak no ma blay ai ben ta gi jing ba jungi ka la ga ski Tuhan menginginkan jungi, kumbangin mengimak kelasi yugi, pada bagi syarikat jing penshoy, great the polite nakabas niyo. Ini nakapop jungi,
Patapun poi yagi shaga jing suk benang. Ipan yagani dao Chris sutra he jangi. Dagabashania ho blay ngilatwai lang nagabentai kong Helena. Badbenta lapun poi nagabenta jungi yagani chung blay bakadu ban lesuk. Kadon gajing sosi haba yaklat nray ngiyo jing tingan nagajing kerben haba kawe kasgi ngin sayo ibiang yai. Ban yakmen rengkat lembadi. Badlada mangi kibelom lang ngin saya kladno iway na iway pat hagajing sosi nray gajing isnay jungublay kan sa lum lang biang yagi baro Hikaway hakaway kasgi hagajing kemen kahima jungu. Na margata to ngini pentingan markelian nagajingan hau Jesu Christ. Kupa jongi ba neng nabang kuat ek jongi. Bible juga. Injata jika jingsu. Utraim don ringkat bet pi. Mat kejingker ku kerdo jung play try kendra. Utpa badu kuan badu mensim bakuan. Ia lesuk kemas kalawai.